Om Swastiastu, semeton daerah sareng sami Riki Om Swastiastu. Sabar, ampun jam niki nge, ampun jam roras daerahnya baru pesuk. Nge sabar li dong itu jalan. Ada sekat ngomong bagus-bagus ya Pak. Nah, banyak duri Andre nah. Ada kopi siup malu, ada rokok malu. Ini Ratu leng Sabang sampai Merauke penonton nge. Ampun boleh teh tapi nunas di apa ada gampang. Ini Ratu semangat semeton dari sarang sami Riki. Nampaknya nonton dan api dan dirain anak Gordon. Pilinggang kalang dah lalapang sepak bola ini kan. Aduh demen atin dirain boleh ngatur raya kan kata jadada dirain telepon dulu nak di banner nak sen jenang dirain di dong nah tuh. Aja nak pragino gelem pone do sing idang itu mai derai dada telepon doren mai derai mai jangan do raya be ketabanan yang saro dimungui nak keto ditabanan keto li sajan ada demen ate derai boleh ngayah mar tinggal kene semeton pedampiak leng angin ketau ke benar angin ikut li oh benar angin nyak ni bagus-bagus dia apa baris tuh. Nah banyak Rida serang nih Rai ini. Jadi jangan sekarang pergi noloh nih beli cewek nih nong beli cewek. Coba cek pasti we. Bapak ini coba bengong. Swastiastu bapak. Kok pakai celana gitu? Yang kan pakai kan? Adi melalung usak bayang derai bapak melalung dinian pak. Niki sekan tabo apa sekan gong napi wastane niki. Sekan jamo ketakone beli seka tabo napi wastane niki tumen tinggal dire bagus-bagus saja po. Nya tukang ugal bentem me kenyam beli banget telos kan dia. Ada saja dian bang kene penabo bu jakti gede bayon derai ngigal dah. Apa jam roras derai besu saya kata jakti pak nge tanan pak ngena melah naga pak sak bayon derai tinggal aduh derai nak tumben meriki ngatur raya tan kentan nih mungkin derai ke ngetes tukang gambar malu nih kene bagus-bagus bisa kan pak gambar nih tukang teknya mana ini emeh nah nonton pak uang li yang derai orang tiang tok pok gambar nih nah gambar tuh siap Om Swastiastu ador titiang nak kalah kok ngaruh dalam lampu nih nah beli-beli nih di dulu bang alih kawas tegak may diam laku may bertak pedas majujurnya tutup derainya majang reng semeton sinamian tiang desa rai pragina Bali jagi mengatur orang ayah weh adi nangis kan ngomongnya ya ratu ini tukang kenang jen nak duk-duk keto gede anak tuh ulang diulang
tiang desa rai pragina bali jagi manga terang raya. Sing kene beli bapak nih kene adi maro pesu desa rai nih gitu pak kengken pak sentimen pribadi ya deh rai nih. Nah banyak mandom ngibeng pak sande nah ningin pak itu tutup geni ngiring sarang-sarang lestari yang budaya Bali antar kesenian Bali tiang desa gulingan menggui jagi mangat orang ayah ring ajang semeton sami lunas ampura yening tiang iwang iring ngat orang ayah dumogi sarang sami terhibur kembang kuniki tiang ngaturang sesama ini dados tuh buat kangen ya. Asosiasi bapak kan yang anu bapak itu di anu kan dadas nampaknya pak sampai pak Riki nya gaul PBD-nya pak pak kene kene depan daerah ini di kompleknya apa kan ada misi paling saya pak adosnya pak tapi pak jadi geng-geng nang bandiang lana kalnya buka kali ayo bapak oh jauh roda sudah pangan yang daerah ini di sini nggih kujang mas pak kene aja kene keadaan saya pak ada nak boseng sabar kau neta nak game sepan nak game berdebak ini saya tali ini mandor kok tenang aduh liu derai mamunyi liu derai peleh kentan nah wentannya derai makin dikiring jagat sintru kan kentan ngiring lantas itu sama margan ide sane mau pasengan ni sorni jadi ngelah lantas derai nyamo ben bisa dijong ada lakone kali jenis yang pesu dan pesuang ragal ne bersama ton berpedampiah kena berbalik toh dah derai nak lah nyamo jegek saja nak kau ngali jodoh main toh di selomnya jebaya ke apa pak aja pak orang derai ya nah banyak banyaknya derai nak dot masih dah pesuang raga lo Rai iya kayak lantang saja dong duk itu jangan duk itu kayak maksudnya di kalian kayak maksudnya jadi kan saja ada lo enggak lah pesuang raga kene penapo apa duk itu saja jangan kalian yang mau besar kene kayak maksudnya kalian cang Rai nah jadi nak pesuang nak raga nak babak dampia penonton rame penonton mau balik super rame saja oh iya rame ore nek dadane tepuk tangan Rai dadane sami tunas tepuk tangan iki ngidang metek cang penonton adi ngidang metek kene rame na siu mau 700 oh siu belum mau 700 nah liu kok kangwang Rai iya aja nih cang pesu Rai pesuang Rai yang jadi yang pesu di pesuang ya Rai di tengah apa di sisi pesuang coba tanggung tukang kece Rai oh tukang kece Lili nek nyaman ya sing nak beli milu sing tukang ugal kene li nek kan nyaman ya makapon di jepone jalan pesuang di tengah apa di sisi di tengah kone lo oh di tengah benar beli itu di tengah kalang oh di tengah kalang tengah hijau kadang beli aja sepan mau surya Rai iya nek langse sana di kada nih langse gantot derai nganggo sing langse sekarang sing nganggo langse makanya cangurin sadikad langse nanggung jeung manggang langse do Rai iya